9 sati 11 minuta, Hrvatski radio, Radio Pula, kao što sam i najavio, razgovor sa fizičarem, znanstvenikom, inovatorom, gospodinom Davorom Pavunom. Četvrti u nizu i jedan od, nadam se, zanimljivijih. Nećemo puno drviti i krećemo sa razgovorom. Dobar dan. Dobar dan. Tri bloka su u pitanju, tako da ostanite uz nas. Dobar dan, gospodine Pavuna. Dobar dan, poštovanje vama i svim slušateljima Radio Pula i drugima koji nas slušaju planetarno, jer dobijam poruke da nas ljudi slušaju stvarno posvuda, jer ste to ipak stavili na web stranice, puno vam hvala. Sad bi u stvari pitao da li nas slušaju u nekoj drugoj galaksiji, ali to sigurno slušaju. U stvari odgovor je da. Odgovor je da, jer kao što ćemo i danas opet pojasniti, kvantna fizika i postkvantna jasno pokazuje da je sve nelokalno. Naglašavam, sve nelokalno i čak ovi koji slušaju, nemojte mi ući dojam da je nešto lokalno. Sve je uvijek nelokalno i naša svijest nije nikad samo lokalna. Dobro, možemo reći da je u stvari globalno na neki način. U kontekstu univerzuma. I puno dalje, i sve prisutno i univerzalno, jel? Da. To je važno. Dobro, moje prvo pitanje je bilo u stvari nešto što smo zadnjih 20 godina dosta bombardirani, ja bih ga nazvao defetizmom koji su razvili moje kolege. Ja se nadam da nisam ja među njima razvio taj defetizam, mislim da nisam, ali nikad se ne zna. A vezano je uz nekakve pesimistične najave koje se pojavljaju zadnjih dana, opet uz pad bruto domaćeg proizvoda, što na kraju krajeva to nikom nije niti bitno, toliko tih malih ljudi, barem nas malih ljudi, do toga da nas sve više plaše time kako smo ostali bez hrane, kako neće biti hrane, kako je bila suša, kako ćemo svi plaćati kilu kruha najvjerojatnije 175 kuna. Onda su sada priče o nekakvom povećanju ovih izvoznih carina na određene vrste hrane, smanjenju s druge strane, pa se pogoduje nekakvim opet uvoznim lobijima koji će uvoziti jeftinu hranu. Mislim, ušli smo u jedan začarani krug pesimizma. Pa ne, nismo ušli, već o njemu jesmo, sad zadnji uvidi i analize znanstvene pokazuju smo oko 2 stoljeća u tome. Dakle, paradoks industrijske revolucije koju zadnje 2 stoljeća živimo je da bazirana upravo ta manipulacija koju sam već prije nekoliko puta govorio. Naime, cijela priča je krenula s tom da nema dovoljno energije. To bože proizvodnje, jel, od početka dalje. I onda cijela ideja kapitalizma se nekog eksploatira. Dakle, ko, što bi u Marksovom jeziku rekli, vlasnik sredstva za proizvodnju, jel, onda uzme resurse i ljude koji će mu služiti. Dakle, više nisu robovi, ali su radnici, jel? I to je ta eksploatacija. I time su nas stalno stavili u pesimizme. Budući da sve bazirano na tome da stalno se dešava neki rast, a oni to se normaliziraju po nekim zemljama, onda stvarno moraju staviti zemlje koje bi iskorištavali da bi imali sirovine. I onda naravno ne možete ići beskonačno osim ratovima, jel? I stalno to ostavljate te depresije, jer onda time ljude bolje kontrolirate tehnologijama straha. I to je naravno pokrenulo to dominantno iz Britanije, iz masonske lože u Londonu i konkretno iz Citya. Ta geneza je totalno dokazana. To su naravno prikupili svi ostali, uključujući komuniste, dakle Tito partija, Stalin i kompanija. Jer naravno tehnologija manipulacijama straha, a to je isto to medijsko, stalno ljude bombardirate, bit će loše, bit će ovako i onako, jer mu onda spustite samosvijest. To se čak u tehnologiji nekakvih institucija u Americi svojedobno i u boljim laboratorijima su tako koristili. I ovi orangutani u Hrvatskoj kad vode ovi loši menadžeri, šta oni rade? To je poznato. To žene jako dobro rade, kako muškarci manipuliraju žene. Snizite mi samo poštovanje. Dakle, vi počnete čovjeka uvjeravati da je loši nek što je. Kad mu padne samopouzdanje, vi ga psihološki preuzimate. To su te metode koje sam spomenuo, posebno psihološke metode dominacije ljudi. One se radi na televiziji, gledajte, nemojte se vi igrati s tim. Ako ste ikad gledali poneke intervjue, imate te nekake jako zločeste novinare, oni totalno pokušavaju destabilizirati sugovornika. I to su posebne isto tehnologije. Dakle, sada se u društvu ne dešava ista stvar, a pogotovo kod nas u Hrvatskoj gdje nas vode totalno, ponavljam, neadekvatni ljudi. Da se razumijem, nemam ništa protiv njih u smislu ljudi, oni su možda i zabavni ovi oni, ali nisu primjerni za ovo doba. Drugim riječima, kao ćemo čuti malo kasnije, dimenzija njihove percepcije je preniska. Dakle, šta je dimenzija percepcija? Čovjek koji je na višem nivou svijesti i uvida dalje vidi, više vidi. Zašto? Jer vrijeme ne postoji, a budući da vrijeme ne postoji, onda postoji šta? Postoje stanja svijesti, stanja konfiguracija koje osoba na višem nivou vidi. To je kao kad ste u autu u nekakvom čepu ili iza zavoja se nešto dešava, vi ne vidite, ste u 2 dimenzije. A ovaj koji je u helikopteru dozgora, on vidi više, jer on je u 3. dimenziji dozgora, on vidi to. Sad zamislite čovjeka koji je u 4. dimenziji, njemu vrijeme ne postoji. Da takav vidovnjak postoji, onda on vidi ono ispred. Sad zamislite vi
ljude, a takvi postoje, koji odmah vide sve. Što znači sve? Znači, napravite jednu korporaciju i pitajte se kako će ta korporacija biti za 10 godina, je li tako? Da. Znači za jednu osobu koja to može vidjeti. To vam postoji, to je problem. I to vam nisu više jeftine teme. Jer fizika danas radi modele od 22 dimenzije. Jučer sam jednim finim gospodinom o tom pričao, oni misle da samo do 11. Ne, već smo stigli do 22. A u stvari u teoriji multiversa tako dalje možete još povećati broj dimenzija. Dobro, kako da vas pitam? Vlada totalno neznanje i onda u tom neznanju mediji i ti politikanti manipuliraju ljude. Sad idemo malo korak dalje. Da li će biti stvarno nestašica hrane? Pa lokalno i u određenim državama to se može desiti, jer ako je to vlastodržcima, cilj, onda oni to mogu inducirati. Sad na nama je to da se mi organiziramo, da se to naprosto ne desi, jer to je njima cilj. Prema tome mi smo stalno u borbi protiv manipulatora svijesti. Prema tome danas nije borba protiv radničke klase, protiv kapitalista, nego je danas borba svjesnih ljudi za sačuvanje vlastite svijesti, da i manipulatori, kao što su nazvali ti sivi, iluminati, bildenberzi, kako ja zovem globalno antikristi, globalizatori, imperialisti, nas ne kontroliraju, jer pokušavaju to na svim mogućim načinima i svim mogućim metodama. Da, sad moje pitanje je sljedeće. Na koji način proširiti svijest, da ne kažemo suprotstaviti se, jer onda ulazimo u nekakve militantne odnose i agresivne. Dakle, tu nema rata. Rat je to što oni hoće. Dakle, oni stalno stvaraju stanja svijesti rata i sukoba. A sad slušajte, prvo idemo od početne ključne ideje, koja je u stvari totalna ideja u Isusovom nauku, ali to treba shvatiti. Molim vas, prihvatite to, razumili ili ne razumili, prihvatite samo kao model, pa onda razmislite svojom glavom. Pretpostavite da je samo jedno. Dakle, postoji samo i jedino dragi Bog. Niš druga. Sve što i vidite je integralni dio dragog Boga. Pri tom su onda mi kapljice Božje svijesti i drugačije ne može biti. I to nema veze sad da ste vi na svete misije, ne, nego samo zamislite za trenutak taj model. Dakle, što bi rekli pravi mudraci, sve je Bog, sve je jedno i ne postoji ništa osim Boga i Bog je u svemu i sve je u Bogu i sve je od Boga. Dakle, apsolutno sve. Dobro. Prema tome, mi što sebe doživljavamo kao tobože odvojene, to je krivo. Prema tome, kad neko govori o sukobu, s kim se sukobljuje kad se sukobljuje de facto sami sobom, ako je samo Bog. To je važna teza. Naravno, većini ljudi to za sad ne prihvaćaju i neće moći to shvatiti. Slušatelji mnogi neće. Nema veze, neka kontempliraju. Neka dublje o tome razmišljaju, nek se mole i svačaju. Ali kad ta će dohvatiti? Kad budu dohvatili da ako je istina postkvantni univerzum, postkvantni svemir, što ja tvrdim odgovorom da je. Prema tome sve je nelokalno. Kad je sve nelokalno, sve je spojeno i sve je isprepovezano i to u nekoliko dimenzija. Prema tome, minimalni model univerzuma, i to je nezavisno od religije, vam je postkvantni kompjuter, multidimenzionalni. Prema tome, ne može se ništa desiti da nije svuda sveznajuće. Okay? Dobro. Ovo dolazi čak iz fizike, jesam li ja precizan? Naravno, reći neki pone luđak. Čujte mi, tako se još meni kaže luđak. A ništa nas još puno gore tretirali u svojedobno. Nisam uopće sam u tome, možete čitati radove od Deutsche iz Oxforda, imate kolege u Americi, imate sad knjigu i od Nietzsche i drugih, ne fizika na skali 3 do 5.000 godina. Ljudi, probudite se, mi smo otišli puno dalje nego što normalni mediji javljaju. Okay? Recite mi, na koji način proširiti svijest? Evo, to me sad u stvari najviše zanima. Proširiti svijest svjesno, a u praksi to znači ulaziti u osobni mir. Osobni mir, to znači odite uz more, sjedite se na kamen i slušajte periode, odite u šumu, odite u šetnju, izbacite se iz buke, pogledajte unutra u sebe i sad ćete čuti najveći problem svakog današnjeg čovjeka. Ljudi su danas hipnotizirani, čak djelomično obrazovani u promatranje izvan sebe. Dakle, ideja sreće je kupit ću kuću, kupit ću auto, kupit ću frižider, kupit ću računalo, kupit ću ne znam šta i onda ću biti sretan. Glupost. Fundament čovjeka je unutrašnji čovjek. Ako hoćete znati zašto sam ja toliko radostan i sretan, reći ću vam vrlo precizno. Zadnjih 30 godina ne radim ništa nego čistim sebe iznutra. Oprostom, ispovjedi, pričesti, meditacijom, kontemplacijom, postom, da vam ne pričam. Plus susreti s mudrim ljudima, plus beskonačno puno, recimo ovog ljeta, meditacija uz more. I sad šta se dešava? Kad ja gledam sebe iznutra, to je vrlo ugodno. Ovaj sadašnji čovjek iznutra je ugodan. On je ugodan samo meni. Meni, ako me stavite u miru negdje, ja sam samo sebi dostatan. Ne treba mi gledati televiziju, ne treba mi
znati ovo, ne trebam ovo. Ono što vidim iznutra u sebi je predivno i ugodno, nešto se neki genij, nego naprosto obični čovjek. I nakon tog se čovjek osjeća kao jedan fini, smireni mistik. I sve što manifestirate, što vam se dešava je vrlo ugodno i time još više produbljujete. Time privlačite takve ljude, time zovete druge ljude i svi zajedno stvaramo nešto bolje. I meni se to stalno dešava. I baš sam jučer konkretno razgovarao sa ljudima koji rade na tome jako puno i svi mi kažu koliko je važno i za zaposlenje, i za ishranu, i za projekte, i za budućnost, za menadžment tvrtki, raditi na unutrašnjem čovjeku. Na unutrašnjem čovjeku, ne vanjskom. Ovi koji samo kupuju, koji idu izvan sebe, pokušavaju si raditi sreću kroz izvanjska djelovanja, to nikad ne uspijeva. I to vam je jako poznato čak i u psihologiji. I razgovarao sam čak sa hrvatskim vodećim psihijatrima, od Raba do Osijeka, Daruvara, Zagreba, i svi mi se s njim slažu. Koliko je važna ta ljubav, zajedništvo, suosjećanje i ponavljam ponovo za svakog slušatelja, unutrašnji čovjek. Onog dana kad ste vi u harmoniji same sa sobom kao osoba, onda vi manifestirate ono što psihologija danas zove self-image, dakle centrirano pravo bit ćete osobe. Neće vam ni jedna plastična operacija pomoći da ako promijenite nos tobož, to će vam liječnici reći, nećete promijeniti ništa ako ne promijenite takozvani psihološki self-image. To je medicinska već kategorija. Prema tome, ako vi to radite automatski, onda ne treba ni plastična operacija. I to je problem našeg obrazovnog sustava, da umjesto da toliko punimo glave ljudi, da ih toliko manipuliramo kroz medije, da preokrenemo taj sustav i pravimo obrazovanje koje je bazirano na harmonizaciji ličnosti. Jer čovjek je rođen, već sam vam rekao da sam čitao biografije svih glazbenika i možda i drugih ljudi, oni se rode kakvi jesu. Svaki slušatelj koji nas sad sluša, nek se zove recimo, ne znam, neki Marko Pepek ili neka gospođa, ne znam, Štefica Lupić. Da. Ti ljudi su napravljeni kakvi jesu. Mi nećemo da oni budu nešto drugo, razumijete? Razumijem. Elvis, vi ste Elvis, ja sam Davor. Davor ne voli Elvis, Elvis ne voli Davor. I ne treba. Vi ste fantastičan kakav jeste. Vaša supruga Barbara je fenomenalna kakva je. I vaša djeca su automatski divna kakva jesu. Naš zadatak je samo da ih oslobodimo, da zažive u punini što jesu, a to znači iznutra da se pročiste, da iznutra vidite u sinu ljubav u sebi i isharmoniziraju što im spontano curi. Jer mi smo izvori, ako smo svi jedno, mi smo pod izvori te jedne jedine svijesti. Što Vesna Krmpotić kad piše, kaže, iscurilo kroz Vesnu Krmpotić. Da. Znači, nema dijela sam ga ja napisao. I to točno znam, kad sam čak pisao i udžbenike supravodljivosti, slušajte me precizno. Kad sam pisao sa kolegom Michel Sirom, pa sam ponekad znao išao neke dijelove ponovo pisati. Zašto? Jer kad mi iscurilo spontano nekad u 4 ujutro, to poglavlje je išlo sasvim drugačije. Poslije su mi čitatelji i mladi studenti fizike rekli, kad sam to pročitao, onda sam shvatio da je bilo sasvim drugačije nego druge knjige. Zašto? Radilo se o stanju svijesti. Čak i u fizici možete drugačije prebaciti to kad napišete sa tim stanjem svijesti. To je ono kad smo rekli, kad Paul McCartney napisao Yesterday. To nije kao i kod mnogih glazbenika, pa nije pisao pjesmu 50 puta, nego u jednom trenu iscurilo. Evo, vaši prijatelji u studiju koji se brave glazbom, imate u Puli puno, svi će vam to znati. Kad glazbenik sa bendom iscuri kompoziciju, dakle kad jedan jazz band recimo snimi spontano u studiju, svi zajedno, to nije isto kao kad nas snimavate do nas snimavate, kao što radi Michael Jackson, pa jedan snimi bubnje, pa drugi ovo, drugo ono. Dobije se nešto, ali to ide zbrčka jer gubite fazne korelacije. Kad vi stavite jednu prostoriju ljude zajedno, kao jedan veliki filharmonijski orkestar, jedan jazz band ili ne znam, nešto spontano, sasvim je drugačija ljudska konfiguracija. To ljudi u teatru znaju. Nikad predstava nije identična. Da malo osvijestimo i pojasnimo na neki način što se dešava s onima koji skupljaju tu negativnu energiju, koji ne opraštaju nikome i koji žive u stvari u nekoj prošlosti sukobima nepotrebnim, izmišljenim, kreiranim, potaknutim ili kakvim već, na koji način induciranim, kakve ljude oni privlače i kako izgleda u stvari njihov život. Ili njihovo, kako izgleda njihovo... Samo da vam nešto kažem, stvari. Da, čujte me. Svejedno su turske ili naše ili američke. I nažalost većina naših žena uživa u tim glupostima. Dakle, vidite da to sve isti sos uvijek. Dakle, nekakva ženska nekog voli ili ne voli, svađa se s drugim ženskama, svi cendraju i vrti se nekom jeftinom materializmu. Evo, kad sam letio sad baš neki dan za Zagreb iz Cirija, kad mene sjedila neka Njemica i čitala neki njemački ženski časopis, to je bilo jako grozno koji hrvatski
ženski časopisi. Dakle, to je za povraćaj. Dakle, mi drogiramo žene, umjesto da ih stavljamo u duhovnost, mi drogiramo žene, ne znam, kupit ću ovu krapicu, kupit ću Armanija, Gucci, ili ne znam, Dolce Gabbanu i tak dalje. Dakle, to je strava. I onda još dodate ovo što naše sve crne kronike pišu, pa gledajte, sve prve vijesti na prvim stranicama su samo uvijek zločini, svinjari i tak dalje. A slušajte me dobro, planet je totalno obrnuto. Ja putujem cijelim planetom diljem godine. Ja se ne sjećam u zadnjih 3 godine da mi jedan let od Pekinga, New Yorka, Los Angelesa i ne znam, Zimbabwe, kud sam već bio, kasnije 1 minutu realno. Mislim, možda, ali nije više. I svaki dan doslovce milijarde ljudi savršeno funkcioniraju, ako izmemo onu gladnu sirotinju u Africi. Ne? A mi stalno imamo dojam po medijima da su drame i užasi. Evo vidite koliko je ta stravična manipulacija. Dakle, da se ponovim, to vaše originalno pitanje, dakle, to je jedna kolektivno inducirana drama da bi se ljudi kontrolirali kao zbunjene ovce. I stalno ih bacate u depresiju, kao i u Hrvatsku. Da bi se Hrvatsku bolje porobilo, ništa ne dešava od strane centra moći zadnjih 20 godina, nego nas uvjeravaju da ne možemo voditi vlastitu zemlju, da ne znamo, da je kriza, ovaj sada ministar pravi harač gore dole, oni prije su ovakvi, stalno kaže da mi ne možemo živjeti bez Europske unije, mi ne možemo... Ispada smo mi svi kreteni. A to uopće nije istina, u toj istoj zemlji, evo samo jedan primjer koji svi znate. Ova 2 dečka, 2 čela, je li tako? Mhm. Svi znate, jel da, njih dvojica? Da. Pa gledajte, ko su oni bili? Idemo vrlo važno da svaki čovjek shvati. To su dečki koji su normalno studirali klasičnu glazbu, violončelo, što je jedan fenomenalan instrument. Da su oni ostali standardni violončelisti, niko ne bi ni znao za njih i to su lijepo rekli intervjuima. Sviraju jednu finu, komornu ili klasičnu glazbu, jako dobro, oni bi imali, mislim, život bez problema. Međutim, oni su napravili jedan iskorak. Šta su napravili? Pa rekli su, ajmo probati nešto drugo. Onda su snimili nešto u hard metalu od Metallica i tako dalje. Da, snimili su Michael Jacksona, zadnji put smo isto govorili, Michael Jacksona su skinuli pjesmu. Dobro, prvo. Još bolje. Ali mislim, oni su što dosta toga, sad su i sa Chili Peppersima svirali, nije bitno. Stavi se nešto što je momentalno modi, a gledajte što je bitno, što niko ne kaže. Ali ti dečki su uredno, i Stjepan i Luka, trenirali violončelo najmanje 10.000 sati. Dakle, hoću naglasiti ono što znaju i Kostelić i znam ja. Mi svi koji smo planetarno uspjeli Hrvati, ništa smo mi geni, nek smo mi svi odradili prvo struku, to su Njemci otkrili nezavisno od nas i Japanci. Vi morate struku i nešto odraditi najmanje 10.000 sati neto. Ne postoji se Ivica Kostelić ako vi ne skijate 10.000 sati neto. Ja nisam bolji od mojih kolega, nikad ni bio ni ću ikad bit. Ali kad sam otišao inozemstvom, toliko su me nagazili, kao Luku Modrića u nogometu, da sam toliko morao trenirati fiziku, da sam toliko predavao fiziku, da danas imam toliko puno fizike iza sebe da sam morao postati suveren u tome. Kad čovjek signe na 10.000 sati ili više, onda postaje svjetska faca. I onda ove drugi manipulatori ne mogu ništa. Prema tome, svaki Hrvat se može već osloboditi i u poslovodnom smislu da ispeče zanat na nivou 10.000 sati. Pri tom odmah vam kažem, mnogi naši znanstvenici, glazbenici i sportaši to imaju. A ko nema, nemaju političari. Jer političari sjede u kafićima, obično nakon pravnog fakulteta i nekakve slične ovako limunade od faksa, i onda uglavnom piju kave i pričaju gluposti. Kao one babe što smo rekli trače i cendravi, to je točno vaše pitanje. To su ti cendratori. To su ti koji naprosto žive, kao što ste rekli, drame, jer u sebi su puni ti drami, negativnosti, kompenziraju seksualnu energiju. Pa većina je išla u politiku jer su seksualno neadekvatni. Pa ide radi toga što nije ga tajna. Pa dajte malo se raspitajte, napiše malo seksualne avanture hrvatskih političara. Pa to su drame i užase, pitajte žene. Pa oni ženi da ponude posao, kaže prvo će spavati sa mnom. To je prvo pitanje u većini poslovodnih aktivnosti u Hrvatskoj, naravno u politici, a da ne govori naravno u glumištu i ovakvim nekim temama. Kad sam ja pokrenuo to pitanje, vama sam isto rekao, uključi pornografiju i ulogu svega toga, odjednom se dešava uzbuna. Ma kakva uzbuna, ljudi? To su normalne teme u ovom društvu, to je razgovarati. Kod nas je svaki 20 minuta jedna žena izmlačena. A kako manipuliraju djecu, neću ni govoriti. I mi smo to baš civilizirana zemlja. Pa gdje nam je tu civilizacija, je li tako? Pa slažem se. Na koji način u stvari izgraditi pozitivno biće kod djece u odrastanju? Recimo, sad smo spomenuli djecu, ja sam primijetio recimo u tom obrazovanju osnovnoškolskom, čini mi se da osnovne škole ili barem onaj obrazac obrazovanja ne tjera djecu da logički razmišljaju, zapravo ne potiče ih, ne da ih ne tjera, i da je to napamet učenje, skupljanje petica postao i hobi kod nas. To je skandal čak.
To je posao skandal. Dakle, naš kompletni obrazovni sustav, pogotovo je ovaj najvažniji što se spomenuo, to je farsa. I to je sramota. I sad ću biti vrlo precizan. Vrlo precizan. Kao prvo uočimo glavni fenomen koji je bitan. To je dokazano, ne uopće da govorim ja, to možete nezavisno pitati stručnjake. Ono što ste također mogli uočiti u zadnjih 50 godina, od kako nam je zahvaljujući medicini i higijeni, život se pružio oko 50 godina planetarno, nama je se desio dodatni fenomen. Pojavili su se novi tipovi djece. To su takozvani kristali, emeraldi, indigo djeca. To je uočeno i u Kini, u Americi i kod nas. Ta su djeca zbunjujuća za roditelja. Ima raznih tih tipova djece, ali globalno većina djece i u Hrvatskoj su talentiranija i spremnija za ovo doba nego što smo mi. Dakle, nemamo mi stariji i ozbiljne osoba uopće šta to djeci specijalno davati. Mi njima stalno namećemo neke floskule, stereotipe i naše gluposti. Idemo redom. Kao prvo, šta njima stvarno treba? Treba im ljubav i razumijevanje. Imate i u Istri puno takve djece, dakle njima treba samo dati da se sami razvijaju i shvatiti. Prvo, ne smijemo tretirati kao male i tretirati kao neznalice. To su već odrasle duše, prema tome moramo ih samo maziti, gladiti i pomagati. Pre tome nikakve autoritete, mlatnjave i sve ono što bi često obrazovni sustav htio. Zašto ne punjenje glave? Evo vrlo precizno. Zato što i onak to nema koristi. Mi danas generiramo svake godine više znanja nego cijelo čovječanstvo do 1960. godine. Prema tome, šta će toj djeci tobož naše znanje? Kao prvo su kriva. Nećemo govoriti o povijesti koja uopće ne govorimo istinu. Naravno, neke stvari im treba dati, to su prvo svega jezici, komunikacijski jezici. Šta to znači? To znači jezik ljubavi, umjetnosti, glazba, matematika je jezik. Svega jezik. Plus međunarodni jezici koji god već spadaju. Dakle, to u redu. Da se puno igraju. Zašto? Jer igra je kreativnost. Dakle, ljubav i kreativnost su bitni. I kroz to i onako će svaki ispast koji hoće. Dalje, šta moraju raditi učitelji prvo svega? To sam držao svim ravnateljima osnovnih škola u Dubrovniku predavanja. Učitelji moraju prvo svega samo biti, pratiti ih. Da se rano uoče koje dijete ima prvo svega preliminarni predispozicije za šport, u odnosu za umjetnost, likovnu, u odnosu na glazbenu, u odnosu na matematiku, fiziku, jel? Ili u odnosu, na primjer, neki dobri fakinčići mogu biti jako dobri poslovodni ljudi, jel? Ili neke druge talente. To je dosta teško sada tu rezimirati, ali to je ta ideja. Nakon toga obrazovni sustav postane nešto sasvim drugo. Kao prvo, nećemo mi ukinuti knjige, ali vi danas sa tabletima, čak Hrvatska kakav god to boš siromašna, pa nemojte mi reći da mi ne možemo imati 40.000 djece godišnje, da nećemo moći napraviti 40.000 tableta. Ti tableti su vam sad spali na red veličine $200-300 po tabletu, dakle to vam je 1.000 do 2.000 kuna, a školske knjige godišnje vam košta oko 1.200 kuna sigurno. Da pojasnimo, radi se o dlanovnicima, zapravo računalima koji izgledaju kao mali monitori, na kojima se dodirom... Prema tome, ja vam hoću nešto reći. Ja sam sada nedavno imao predavanje u srednjoj školi Ruđer Bošković u Zagrebu, to je tehnička škola. Sva su djeca bila na internetu u razredu u kojem sam bio i sva su djeca znala već engleski. I to nisam govorio na 5. ili 15. ili neka najbolja zagrebačka ili hrvatska gimnazija, kao u Koprivnici ili Puli, već u Rovinju, šta znam gdje. To je bilo jedna tehnička škola u Zagrebu. Prema tome, zašto mi se popljuvavamo? Ja garantiram i javno kažem, za razliku od političara i svi ovih kriznih koje kakvi što pričaju gluposti. Novaca ima dovoljno, energije ima dovoljno, pitanje kako se poslagati, možemo se bolje poslagati. I sad su me političari počeli zvat jer sam napokon rekao istinu. Nema duga, ljudi moji, ponavljam, jer su sad pronijeli mediji. Nije dug 11.000 eura dug svakog Hrvata. Možete se kao u četverostručiti, ništa ne bude desilo. I onako ga prvo nikad nećemo vratiti, to je samo igra s centrima moći. Drugo, da postavimo zemlju kako mi hoćemo, a to je ljubav, zajedništvo i suosjećanje, a obrazovanje, kako smo sad rekli, idemo mi to djeci omogućiti da izmanifestira ono što stvarno žele. A to što ja stvarno želim nije da mi Istra bude prepuna hotela kao Južna Španjolska. I meni je puna pipa, i bez obzira ko je župan ili ko je gradonačelnik i gdje. Meni je puna pipa tih konstrukcija. Pa Istra mora biti u najboljoj ruku, smo rekli, kao mikro Indija ili nekakva naša Toskana pa još bolje. Pred tome zaštitimo Istru od tih kakvih konstrukcija. Sada je Istra famozna. Kad sam sad bio u Pitjanu, pa sam bio u Titjanu, pa kad sam bio kod dragog i divnog znanstvenika Korada Korlevića, kad sam vidio šta oni gledaju sa zvijezdama, ti mladi divni ljudi, i kako formira ljude prema svemiru, prema znanjima, to je naša Istra. Prema tome, isto i za Hrvatsku. I naravno za planet.
I to je ta revolucija svijesti u tijeku. Da ljudi kad budu harmonizirali, tu djecu kad obrazujemo, da je obrazujemo u ljubavi i zajedništvu, onda će zaživjeti te prave parametre. Ali pritom ne smiju misliti da ne moraju ni djelovati. Moraju djelovati na svojim predispozicijama. Jer ne može se to servirati nekakvom somom. Ljudi bi htjeli sve kupiti u dućanu. To se ne može kupiti u dućanu. Svako mora biti aktivan i svako se mora probuditi. I zato kad idete u to obrazovanje, učitelji moraju shvatiti da su oni u stvari kao roditelji. Tu da tu djecu vole i ako se nadam da vi i supruga isto i volite doma, onda očekujte to u školi. I nagazite školu radi toga. A to te sadržaje, pa oprostite vi i ja, Elvis, jer vi mene pratite isto kao ja vas. Kad nama treba nešto, šta učinimo vi i ja? Pa odemo na internet, je li tako? Da, prvo što napravim je odemo na internet. Gledajte sad, s ekspertima može razgovarati u Zagrebu, konkretno Infodoma, ne? Razgovarate šta je najveća potreba. Evo, ako neko hoće silno postati bogat u Hrvatskoj. Evo jedan problem koji nam je svima problem. Mi danas imamo previše informacija, imate ih i vi. I kad djeca budu ovdje na tablete, koji vi ja danas, ako nešto googlamo, problem je što dobijemo previše informacija, ali ne nužno ono koje trebamo. Dakle, kako ćemo dobiti nekakvi software ili ko će ga nam napisati da dobijemo ključnu informaciju? Jer vi danas imate oko 95% svega na internetu već što i bi trebalo i ne bi trebalo biti. Čak imate američke agencije vam predstavljaju svoje strategije. Dakle, možete danas na internetu dobiti informacije čak za znanstveno istraživanje. I to sam provjerio. Znate što sam primijetio? Primijetio sam da ovu činjenicu da ljudi dobijaju previše informacije, ne znaju što bi s njima na koji način ih analizirali, stvaraju se neki novi lažni standardi i nova mjerila o svemu. Dakle, počeši od mode do znanosti, liječenja i svega ostaloga. I mislim da smo mi tu u jednoj zamci koju smo sami kreirali, ali mogu vam reći sljedeću stvar, evo samo da još to kažem. Zahvaljujući vama i našim razgovorima, ja prije nego što tražim nešto na internetu, dobro razmislim što mi treba. Točno. I mogu vam reći da mi se svaki put pojavljaju drugačije rezultati, evo, samo ako vas to zanima. Ajde da to pogeneraliziram pa da se radimo zajedno. Vidite, ja tijekom ljeta, kao što znate, sam se totalno izolirao u Rovinju i tijekom 3 do 4 tjedna uopće nisam ništa čitao, pratio i tako dalje. Zašto? Sad ćete vidjeti zašto. Na isti način kao što je internet u principu potencijalno vam da svaku informaciju. Vi u principu možete bilo šta naći na internetu ako ga izgooglate i znate. Koje ste imate problemi? Imate dva problema. Prvo, što ste sad sami rekli, da dođete točno informaciju koju vam treba. Dakle, precizno pitanje, dobiti preciznu informaciju. I kao što vidite, internet je još nesavršen jer vam daje previše drugih informacija, ne baš ono što bi htjeli. To je prvi problem. A sad zamislite ovo i povežite s ono što sam rekao ranije. Ako je sve jedno, dakle, mi smo biće umočeno u jedan multidimenzionalni kvantni kompjutor i još puno više i on sve zna. Dakle, ja na večer prije spavanja postavim pitanje. Ok? I to pitanje ujutro dobim kao odgovor. Zašto? Zato što sam ja umočen u nešto što je puno veće i puno više nego internet. Kad shvatite to, onda shvatite mistike. Mistik zna da mu ne treba ni računalo. Mistik zna da je sva informacija, sve znanje ikada što će je bilo i što će biti već zapisano. Prema tome, kad ste na nivou, čak ako ste maleni u odnosu na Isusa Krista, a on je jasno rekao da možemo poput njega. Dakle, ako možete stići na taj nivo, vi možete svu informaciju uvijek dobiti. Dakle, ne morate više nominalno je tražiti po internetu. Sad, viši stupanj čovjeka nije biti na internetu, to je samo nužno zlo za danas, takozvani intelektualci koji koristimo to. Najveći stupanj čovjeka kad se oslobodite i interneta. Kad živite u jednoj zelenjavi, zamislite da imate divnu farmu negdje u Istri. I mi na tome sad aktivno radimo. Elvis, ja vas pozivam i svu braću u Istri koja vas sluša i drugdje. Odite sad sa mnom, pravite spravu revoluciju zelene civilizacije. Neće mijenjati vlade, nego idemo početi raditi naše farme. Kako će izgledati te farme? Vrlo precizno. Prvo će biti jedna divna zelenjava. Drugo, imat ćete vlastiti arteški bunar ili najmanju ruku izvor pitke vode, nezagađen bilo od koga. To je fundamentalno. U blizini ne smiju biti nijakvi izvori nuklearne svinjarije, termoelektrana ili čak kablovi elektromagnetski, dakle struju da provode. Daleko me pratite svi. Idemo dalje. Ujutro ćemo piti finu, svježu vodu, malo eventualno podgrijanu ili nepodgrijanu sa limunom. To će nam iščistiti organizam. Nakon to ćemo jesti zobene i druge žitarice sa jogurtom koji će raditi pravi sami. Čuli? I ješćemo sami svoja domaća jaja. Sve se to u Hrvatskoj može napraviti. Ponavljam, već i na Rabu rade divne stvari. Med za Rabu, imate čak medu isti. Med domaći, domaće pčele, domaći proizvodi. Ste čuli?
Nama će zdravlje otići eksponencijalno. U podne ćete jesti jedan protein, recimo jednu ribicu koju ćemo napraviti samo fino u foliji zamotano i samo na toplini sa povrćem koje će biti napravljeno na pari. Opet ćete fine vodu piti. Ljudi, mi smo u stanju u ovoj zemlji napraviti zajednice da je to nezamislivo. Zajedno ćemo pjevat, molit se i meditirati. Slavi dragog Boga koji je sve prisutan i svuda i uvijek. Ne može biti drugačije. Ok? I mi ćemo ovdje zaživjeti rajski vrt. I to mi ništa za to ne treba nego samo dobra volja i ti ljudi koji ove sekunde me slušaju i već jesu i u Hrvatskoj Istri. I onda ćemo tu dovesti djecu koja će se pjevati i odgajati s nama. E sad pitam ja vas, ili je to bolje ili ćete mi raditi Plomin 2, 3, 4, 5, Omblu, Zumba, Njumba, ala Čačić i raditi novu radničku klasu koja će živjeti u čeliku, u novoj industrijskoj revoluciji koja će onako propast. E pa to je problem Hrvatske. Da nas vode ljudi starog mentalnog sklopa koji nema niš protiv njih. A njih treba osvijestiti. Dakle, najbolji turizam Hrvatske će biti ako mi od Istre napravimo raj, pa nama će dolaziti Skandinavci i u zimi i svi će, dolazit će, žele dolaziti. Jer i Steve Jobs je htio dolaziti vama, a Bill Gates je bio i dolaziš uvijek na neke tajne adrese, recimo na Braču, gdje ni ne znate gdje je. I drugi. I vole nam doći oni u Hrvatsku, što ova mala Amerikanka nedavno napravila emisiju o Hrvatskoj, gdje smo bogači. Jesmo nezagađeni, jesmo stvarno kakav bi trebao Mediteran, već ovo što nam radi nekakve konstrukcije, to je previše. Jer ako radite konstrukcije, onda dobijate koje kakve zumba njumbe. Pa ko ide normalno u Ibicu? Pa ako tražite ženu, nećete ići u Ibicu, tamo imate sve zumboidne njemačke tajnice, ste normalni ići u Ibicu. Odite negdje gdje je fini, čisti okoliš, tamo su najbolji, najfini ljudi. Hrvatska je čista, Velebit je čist. To hoćemo. To će biti najbolji turizam, 5 plus zvjezdicu. Eto. Za kraj imam jedno pitanje. Dakle, prema majanskom kalendaru i svem onom što su nas mediji izbombardirali, snimljeno je nekoliko filmova. Ja sam gledao jedan film Katastrofe 2012, zove ili tako nešto, bilo mi je muka nakon tog filma. Naravno. Dakle, dolazi do jednog velikog faznog pomaka u svijesti na ovoj planeti. Možemo to slobodno reći na neki način u univerzumu, zato što bi se mi trebali stopiti sa tim univerzumom i preći na neku višu dimenziju. Čini mi se da ćemo... dešava, bez ove htjeli mi to ili ne? Da, to mi je jasno i prihvaćam i slažem se s tim. Sad, možemo li, sad ne bih to nazvao scenarijem, možemo li pojasniti slušateljima što se dešava do kraja godine i što u stvari znači taj fazni pomak? Možemo. Gledajte, prvo ne dešava se nikakva magija, ne dešava se nikakva mistika, ne dešava se ništa, sad će biti ratovi ili sad će biti katastrofa. Ponavljam ono što sam rekao ranije u emisiji, da ljudi shvate. Svijest je osobna i subjektivna. To ne znači da nemate kolektivnu stvarnost, ali molim vas shvatite ovo. Ljudi me krivaju da imaju sami sobe. Čovjek u tijelu živi red veličine uvrglave 100 godina. Tak se jedno veli 50 ili 100. Tu smo negdje, 75 i nešto. Ajde. Prema tome, vi ste smrtna osoba. Ako ste smrtna osoba, šta će preživjeti? Ako ne vjerujete u to, onda ostanite majmunoid, učite Tita partiju i ne znam ove gluposti iz marksizma i onda me nemojte uopće slušati emisije sa mnom jer sam onda ja sasvim sigurno neprijatelj i u najmanju slučaju kontroverzan. Ali ako hoćete istinu, da budemo precizni. Dragi Bog je živ, vi ste živo biće, vječno biće i vi ste biće svijesti i savjesti. Prema tome, kad budete umirali, ne možete se naći sa svojom sviješću i savješću. Dakle, vaša duša nastavlja. I sad je bitno šta imate u duši. To je fundament. Prema tome, nema što imate izvan tijela, nego što imate unutra. Sad, ajmo s tim. To je jako bitno. Prema tome, vi ćete nastaviti i čovjek mora odmah shvatiti da će nastaviti živjeti beskonačno. Sad, zamislite, Elvis, kako je to zanimljivo. Jer meni na skali beskonačnost je puno važnije kao prvo da spasim planet. Da neću ovaj planet ovakav kakav je. Ovaj planet, to nije civilizacija, ovo je katastrofa. To je prvo. Kao što je Hrvatska katastrofa. To nije normalna zemlja. Ne radi političar, nego uopće kako smo postavili sve skupa. Idemo dalje, šta mi hoćemo? Hoćemo ljubav i harmonizaciju. Čišćenje svake duše, svake osobe, svake svijesti. Zašto? Zato što se to i dalje nastavlja. Sad šta znači ovo kad se lokalni uvjeti mijenjaju ili konfiguracija se mijenja? To ne znači da će sve biti katastrofe. Neće. Mi izabiremo, kao sam objasnio, multiversum, mi izabiremo svoju realnost. Sad tamo ako smo čisti, spremni,
i tako dalje, mi ćemo izabrati nešto divno. Šta to znači divno? Harmonizaciju. Naravno, neki neće moći. To je savršeno jasno da postoje lokacije na planetu gdje su ljudi frustrirani, ubijaju se, rade cirkuse što već rade. To možete gledati, to vam mediji jako lijepo javljaju, nažalost. I naravno da će negdje najvjerojatnije isto biti takvi svinjarija. Jer smo naravno već 100 godina najmanje u ratnom stanju svijesti. I samo ljudi nekog vraga rata. Prema tome, to ko netko je u toj svijesti, prvo, teško mu se otrgnuti. To znate, to su kao adikcije, kao drogeraši. No? Drugo, mi njih možemo samo pomagati i moliti za njih, kao za one nevjernike o kojih spomenu. Za nevjernike se vam molim. I ponavljam, vidite, opet prošli četvrtak se bila molitva u mome uredu, tako da ne kažete nismo redovni. Ponavljam Hrvatima da se molimo na hrvatskom, francuskom, engleskom, njemačkom i čak na kineskom Isusu Kristu za sve ove nevjernike, sve ove koji slušaju emisiju. I još puno više. Zašto to radimo? Zato što želimo ubaciti pozitivnu svijest. To nije pitanje planeta i majanskog kalendara. To je samo jedan kontekst gdje se to puno diskutira. To bi bilo i bez obzira majanskog kalendara i bez obzira šta mi radili. To se desilo i prije i desit će se poslije. Jer smo mi bića na vječnoj skali. Univerzum neće nestati. I svi ćemo nastaviti zajedno u konfiguracijama koje ovdje ne mogu objasniti. Ali esencija te konfiguracije je jesmo li harmonizirani po ljubavi ili nismo. Ako jesmo, onda ćemo zavibrirati isto za svoju domovinu, za svoju Istru i za sve druge pozitivne. Izabrat ćemo pozitivnu civilizaciju, pozitivne parametre. I tu se neće ništa desiti iz svinjarija i čak smo u stanju se obraniti, da tako kažemo, ti svinjarija. Sad, onima koji su se našli u lošim situacijama, tako isto postoje, neka hitno reagiraju na bolje. Prema tome, to je kao kad ste u nekakvom gradu. Ako ste vi blizu nekog centra gdje se dešavaju svinjarije, maknite se od toga. Zato imate slobodnu svijest i savjest. Ako su u društvu osobe koje vas guši, koje uništava, ako ste u firmi gdje je šef nekakav baraba, nekakav čudan tip, ako ste žena koji žele i stalno pokušavaju ucjenjivati i silovati, pa nemojte reći da se ne treba maknuti. Važnije je da čovjek ima čistu svijest nego da ima novac. Shvatite ljudi da osobe više svijesti pomažu besplatno. Meni se svako malo neko javi za ovo ono, pa ne mogu ja svima naći posla. Ali kad mi kolege i kolegice koji traže posla traže, njima nađem bez problema, besplatno i namjerno. Zašto? Pa zato što takve veze u mojoj struci imam. U fizici, ako neko je talentiran, ja mu lako nađem posao. Ali ne mogu to raditi za svako. Meni piše, ne znam, od ekonomista do čistačice. Pa ljudi, ja to ne mogu. Zašto nisam u svim tim informacijskim krugovima. Međutim, pozitivni ljudi postoje i pozitivni ljudi znaju što se dešava i kad ste govorili o transformaciji svijesti, reći vam još vrlo precizno, jasno i glasno. Da, postoje i izvanzemaljci. To vam potpišem. To nisam ja izmislio, postoje to u detalje, znaju svi. Zašto vlade, zašto konkretno čak Obama kaže ne, mali zemlji. Pa zašto ljudi još nisu dovoljno spremni. Vi ne možete danas u medijima još javno objaviti ko šta i gdje se postoji. Mada imate dovoljno na internetu ko žele proučiti. Da, postoji život svuda u svemiru. Život je vrlo bogata pojava i postoji život u drugim formama, ne samo u formi takozvanog ugljikohidrata. To vam odgovorno tvrdim. Dalje odgovorno tvrdim da postoje i čak na ovom planetu postoje evolucijski trendovi da ćete imati tipove inteligencije o kojima još ne sanjamo. Dalje vam tvrdim puno kao znanstveni. Takozvana znanstvena fantastika je siromašno odnosno što mi već znamo u znanosti. Ja vam to tvrdo kažem. Emisije Krešimira Miška na rubu znanosti još uvijek nisu najviše dok smo mi stigli, mi znamo još puno više. Govorimo o znanstvenicama, moji prijatelji su među ostalima šefovi glavnih instituta po planeti. Ja vam ne smijem ni reći šta mi svega znamo i pišemo i radimo tamo. Ali tek da znate da nismo trube. Da mi nismo ti koji vam čitaju dnevne novine i padaju ove priče majanski kalendar. Na koncu Korado Kolović uredno ispričao o majanskom kalendaru u Novigradu i tako dalje, kamo to spada. To je samo jedan tako folklor. Prema tome svaka osoba se probudi, neka se razvija i odluči da li želi s nama zaživjeti rajski vrt i onda ste svi pozvani i nema šefa. Molim, to je jako važno shvatiti. Nema šefa ili šefice orangutanke. Tu smo svi ravnopravni u ljubavi. Ja sam samo jedan koji nam daje vijesti, kao što i Elvis. Evo, vi Elvis također. I vaši dečki tamo koji snimaju. I mi ćemo se iskoordinirati. Je li tako? Tako je. I kad se iskoordiniramo, znači mi ćemo to svjesno i savjesno zaživjeti. I znam da smo uspjeli jer mi se već ljudi javljaju. Sad naravno,
naglašavam, neki su počeli naše intervjue koristiti za svoje neke ciljeve. Dakle, neki nas citiraju kao ljevičare, neki kao desničare, kako kome odgovara. Ljevičar je naravno po Isusu Kristu kažemo da svaki čovjek važan, što je i to u redu, i da svakom treba dati posla i ljubav i sve što je isto u redu, a neki to opet uzme jako desničarski, pa ne znam, Hrvati moraju biti ovaki onaki. Nije istina ni jedno, ni drugo, ni treće. Istina da smo mi najobičniji, normalni ljudi, probuđeni i želimo živjeti što svako biće hoće. I kao što smo vi i ja, Elvis, rekli, ponavljamo, ako smo bića svijesti, onda sve treba zaštititi. To znači, krenite i od životinja, naravno najprvo ljudi, naravno, žene, djeca, ljudi, prijatelji, ali onda životinje, ljudi. Onda biljke. I naravno čak i kamenje i stijene. Dakle, po onome što smo rekli, sva su bića bitna, a čak i takozvana inorganska materija. Slušajte me, i ona je u tom kontekstu, kako mi danas znamo i gledamo, živa. Prema tome, ekološka svijest znači u krajnjoj liniji svijest komunikacije prema svakom biću. I kad primite onda i kamen kao biće na tom nivou, onda ga tretirate sa poštovanjem. I onda to je nešto sasvim drugačije. I to je to za što se mi sada borimo. A idemo dalje, da dokažemo da to čak i ekonomski ispravno. Objavio sam i rekao sam, i sad nam citiraju, da Hrvati imaju oko 1000 eura po pučaninu mjesečno. Kad god okrenete imaju. To je samo pitanje preraspodjele. Prema tome nema krize. Kriza je inducirana u starom načinu svijesti jer se ljude ucjenjuje ljubavlju, ljude se ucjenjuje energijom i ljude se ucjenjuje takozvanim plaćama, odnosno radnim mjestima i tako dalje. I to je ta manipulacija koja je trenutno u tijeku. Ko se hoće izvaditi iz toga može, ali ne time da piše meni i traži da ga ja spašavam. To se tako ne dešava. I neće vas nitko spasiti. Morate se sami probuditi, djelovati sa sebi slučnim ljudima, a uočite, ovo je jako važna poruka. Evo, Elvis, vi ćete ovo voliti, s tom smo i ja razgovarali. Recite. Kako muškarac izabere suprugu? Kao prvo ne izabere muškarac, najčešće u stvari supruga, odnosno žena izabere muškarac. Sad zašto? Zato što smo rekli da je žena na neki način u tom smislu ona idealno Božje biće. Šta to znači? Žena sve kanale komunikacije ima. Dakle, ne promatra samo bla bla što vi ja govorimo ili kako se čovjek ponaša, nego gleda sve, što bi mi rekli, signale podsvijesti. Ono što se kaže nekad body language, tjelesni govor i tako dalje. Dakle, gleda kompletnu osobu, tako da zna izabrati osobu. Dakle, vidite, to je kao što smo rekli, da neko meditira, može iz univerzuma pozvati osobu. I meni su ne jedna žena rekla, znaš šta, kaže, navečer sam zavibrirala idealnog muškarca. Osjetila sam kako bih htjela imati supruga. I to su čak ljudi s Pule rekli, tako da znate. I muški i ženski. I kaže, nakon nekoliko molitvi i vibracije, stvarno se takva osoba pojavila u životu. Ja bih vam mogao o tome pričati satima. Dakle, zamislite ako je neki savršeni internet, da googlate i tražite takve osobe ili idete na Facebook i tražite takve osobe ili neke druge forume. Ne. Tu u duši zavibrirate takvu osobu. Sad, naravno, koga ćete privući? Pa ako ste vi duhovna, fina osoba, pa naravno će tako i naći. Ali ako ste vi nekako ove fifice koje su izdominirane tom literaturom, hoćete imati Dolce Gabbana, hoćete da tip ima Ferrari, da je orangutanski neki tip koji vidite u ovome i igra nogomet za ne znati koji tim i ovo ono, to budete dobili. Ali onda mi nemojte sendati, pa gledaj se svi svako malo onda poslije rastaju i svi žive nekakve te soap opere i ako puno vidite televiziju hrvatsku ili bilo koju, hipnotizirat će vas u konzumerizam. I većina Hrvata momentalno niti su katolici, i to javno kažem pred Svetom majkom katoličkom crkvom, mi smo cirkus, a ne katolička zemlja, jer nas ne niti 15% katolika, nisu sigurno uopće imali 5. Jer katolik je meni čovjek koji se redovno moli Isusu Kristu, a katolik znači univerzalno i ne smatra Isusovom nekim udaljen, nego mu je to prijatelj. I to je pitanje srca i duše i čovjeka. To čak nije pitanje ništa svetu misu. To znači prvo svega se iznutra otvoriti i drugačije ponašati kao čovjek. A to znači ne plaćati servise za takozvane sakramente. I crkva je postala korporacija gdje neki su postali svećenici tako da naplaćuju sakramente. Pa šta ste ljudi, do kud smo mi to stigli? To nije to. Duhovnost znači shvatiti da je sve dragi Bog. I da smo mi integralni dio dragog Boga i onda raditi na sebi. I onda što te žene znaju kad se hoće udati, privući osobu koja je za tebe. Prema to zamislite da je svijet jedan multidimenzionalni savršeni internet. I naučite koristiti taj internet kroz svoju dušu, a ne kroz klikanje miša. I onda ćete se drugačije obrazovati.
I onda majke, shvatite koliko je važno kad držite vlastito čedo u rukama. Jer to čedo vi ozračujete i spremate za taj savršeni internet koji je kreacija. I to je onda to. I to osobi koja je puna ljubavi, jedna mi je majka iz Dubrovnika javila, kaže, gospodine Pavuna, čak i vi još previše pričate. Kome je jasno zna šta je ljubav. A tko zna šta je ljubav može zaživjeti tu ljubav u praksi i onda neće silovati ljude. Ja sam rekao, gospođe, se slažem, međutim većina ljudi su nažalost hipnotizirani. I moja karakteristika je zašto sam ovo govorio, što sam ja bio hipnotiziran. Pola moga života sam bio u mentalnom sklopu konzumatarizma. Bio sam nevjernik, nisam ovo znao, znate. Ja sam primjer čovjeka koji se mukotrpno izborio da bi sve ovo proučio, saznao i otkrio. Sam, uz pomoć prijatelja, naravno. I zato kažem, ljudi, gore od mene ne vrete ni zamisliti, dobro, nisam bio ubojica to, ali to sam ja osobno prošao. A ako ste neko baš jako vjerski ovako zainteresirani, na radio Posušje kod Franjevaca i radio Međugorje, tamo sam držao malo više intervju u tom duhovnom smislu, jer ovdje ipak idemo i u ove druge teme, ne? I tamo možete to čuti više u detalje. Ali nemojte mi pričati da će nam majanski kalendar učiniti ništa, neće ništa, da će nas vlada uništiti. Neće, ali ako se mi hoćemo organizirati, i to je poruka ove emisije. Ako mi želimo zaživjeti organizirano u harmoniji, vjerujte mi, postoji na planetu, slušajte vrlo precizno, preko 1000 milijardera u eurima, postoji nekoliko milijoni milionera u eurima. Ti ljudi ne znaju šta će s novcima. I došli su nama, vama i meni, i kaže, ajdemo napraviti bolju civilizaciju. Jesam li dovoljno jasan? Ne govorimo o vladi, govorimo o časnim, poštenim ljudima. Evo sada je i Warren Buffett imao rođendan, pa je dao milijardu ovak na poklon jedan dan. Ljudi, novaca i energije ima koliko god hoćete. Prestanite mi sa tim medijima, vladama i ucjenama. Idemo zaživjeti slobodno ljubav ovdje i sada i krenimo iz Istre. Eto, Elvis, to je moj poklon slušateljima. Davore, hvala puno. Hvala i vama. Evo, nadahnuo me ovaj razgovor, iskren da budem. Svaki razgovor mi je u stvari bolji od prethodnog, mada su mi svi dragi podjednako naravno, ali svaki čujem očito na drugačiji način. Još jednom se zahvaljujem i do slušanja. Hvala i vam, do slušanja, i nek svaki slušatelj uživa što je divno biće prepuno ljubavi i znajte svi da vas mi volimo beskonačno. Evo, hvala vam na slušanju. Lijep pozdrav, Davore. Hvala također. Bog. Uz Santanu Europu javljujemo se od još jednog razgovora sa Davorom Pavunom ili Pavunom, više nisam